Pa ti valunzi, ovo ono, jel? I promjene raspoloženja. Bok ekipa, moje ime je Petra i dobrodošli u ediciju Vruće priče s ulice, gdje rušimo stigmu i tabue menopauze. Pa možda ne više u zadnje vrijeme toliko da... Da. Pa ti valunzi, ovo ono, jel? I promjene raspoloženja. Iznenađuje, to mi je veliki postotak, da. Možda samo u nekim zanimanjima, a ja ne bih rekla da drugo. Evo recimo ako je pilotkinja ili tako nešto, da. Mislim da ne. To me ne iznenađuje jer sam ja isto imala te probleme. Pa većinom da. Da. Pa mislim da da. Ovo me iznenađuje stvarno, da. Ne iznenađuje. Ja sam u braku 35 godina, ja znam točno o čemu se radi i mi smo prijatelji. Ne znam, ja nisam na radnom mjestu nikad tako nešto doživjela. U stvari radila sam u školi gdje smo i bile većinom žene, mi smo o tome otvoreno pričale, a ono malo muškaraca nikad nam ni, oni su bili više baš su bili pažljivi prema nama.